kudi wa kudi yo. Talponya kumiti kini kudi kana La genu yeso. La genu kedi ya kini kudi kana. La kudi wa kudi yo. Ramani bibi kana kini ya kome. Ramani bibi ningwe. Ramani bibi kana kini ya kome. Ramani bibi ningwe. Shana get nutima, get nutima, lo shana get nutima, shana get nutima, get nutima, lo shana get nutima. Ramani bigi kana ya kume, ramani bigi ningwe. Ramani bigi kana ya kume, ramani bigi ningwe. Wo wi wan ba posh doga yin ke bol kanyini. Mena ne ngon ke yo mere bon ke boli. Wo nenga wan ke ngije mengi juan moga kom yin mengi juan jama gog yin mengi juan rumi nenga wan tiyo ke wang menene ke pa keni ngana nyaga ko wan longa wan ke ngij ke pa lo ba ngij wan ba longa wan ke tiam ya kwaju wo wiya kene yabe nying won wo ben wo nying wo be ba yep ke pa gogmi goga yeb wang benegine chwalian ke ber nyigi ben monut ke lan kanyuni poj ba mogi ka dong ba mi ina radoro Yesu Kristo we amen umadian ke renying Yesu Kristo we poj ba mo kon inji akwo be chat kene poj ba mo Yesu Kristo we ke pen agogo ke bere shang meneni yadi goga mol ke juba kany de kodo goga mamak gijmeni ni duog ya bo word men din mag ya mol aduog ya bo ke pe ke kama kot zinki mal swap cha balwangi da balwang gok ke bol kanyini word mena ai go ko biya kany di changtini ni ba ko be ngije ayole tamiz ngije ba gije pin ma ber go tego ke beri idana mena nuto ayi Yesu Kristo we wor mena lingwana na wor meneni ba wor ma wor jimang Yesu Kristo we ji magang Yesu Kristo we ke bol kanyini ena alla Yesu ku wor o ji maga Yesu nunu ngejiken kene Yesu ba menengo a Yesu nunga jigan gina gogo ji mogni gecha Yesu ke ko kene jal ponyo ko be ji mogni moga woran ke wor mogni moga wor gen ko be gen o wor mogni chungen ko be gen o ge kutugen ji yow ji mok Yesu ngi jigan ke ena barad mi Israel bene rad mi kan enabian o budmana kial Yesu da lokan joki yikan yadwa yiko bakani ngij bagi jema bergo tego ke bari idana mena acholo Yesu Kristo we ke wan mene wanya gwede Paul gwede tieng kang jok mechola Koronsos wanya ko ngeke gwed kwan magaba nyinga dar piar dayo kwan maga nyinga ton piar cha ko boka kanyini ba kani daji mane jok kengije
men ngijuken way mena agogo ke compagnie de changtin yakobo yin dan man nudu ke lan kan ke yan ngije bagi penyi ma bergo tego ke beri ngije bagi peny ma bergo tego ke beri nyala ko miya ke chang ma po da wala Elia kanya ka da be kwa ke ko bokot ke no ko to lo jok dagi peny ma ku nga ke ling modi ba ke ni alinga chwa mal ke yedi du kon mal cha pot ena lingan ke yedi du kon kanya rum go mo ne ke ling angejen ke ni bene de chiang ka ko do jokan ke bol kanyuni ena kaden bol jok akwaje ke jok ngije ba gi ma per go tek ke be de mi ena no do ke wor manini Yeso angejigan kene barot Yeso Kristo we angejigan kene barot ba ngije wen o wor ko wor ngije wegen o Yeso lejigan ko wor kom lab di changtin kuna kaden ba kade mer kom lab ba kade mer de nyigi jok genu yang ijmer keba Yeso ko kene kanga bere chang no do ben orango bere duong ko me jichet orango bere duong shar lenyo bere ke giri wu lengo ke wode len wu lengo ke wode kaj wu lengo ke orang ke kaj maban kompany mogni ge ko ma Yeso ka bere shang manini Yeso ko kene e kanya bere ba kanya aling mogon e ngad manu kat ko pe kanyini de e wun wudo bere wu nen e nyunguno nena e wu ngije ba gi ma ber go tek ni mi ka ko be yin odan ba lungi yin ke kon ko lo bo ngij ke bedi ko lo bo ngijo ke pioi dano ba lungo yin ke kon logo bo ngij dano mena ko bo ke yin ko logo bo ngijo ke pioi yu chugu jo ke ye yu chugo ke wenyo ke ye ngijo ba gije me ber go tek ke bedo mi yingana ye Yeso Kristo we ke rengit da jamagir magwo go ji mangit koloi kade wany me chak kwan maga nyinga dadar piaru da bidak kwan maga nyinga ton adak kanya bene jok pin jok kanya ke be kedel ka bene badan o cha de ke wo wura yow ma cha go kiel e kanya benen awanan bur gol Abram gina ayuden ba kene jog angijen jonga kobe kene we penyun we juruwun we guluwun kayikat kuna dwada yin kanyini jog akabo kedel kae ben e baadano nika benen i Adam gekeef ke je ejbak jog akabo kedel ka biya e bi akala buda gol Abram ka Abram nene rigon ka ngijen ke kala ya gechat ga badak ka go ngijen kene dagi jemok bene jog mena ko bo kayan kene wiya penya jog mena ko bo kayan kene wiya jurwan jog mena ko bo kayan kene kada kuna dwaren
akob gon akobe kene ke yina yalwa ya kobe yin ya kwaje yin kologa kene ya yido ke medaro ke yi yugo ya ko podin ya na yol bang mi ya ko podin bitong kalkanya yan bitong gola o tiele logyan o yina nyapi gejemene ni agoge Abram ke yingich keba kene o yigo yiba chugu luanga gok kologa ngich bogon ke ibedo mi keba kene o ji gogin jiba luangi ke gok kologa bong ngijo ke ibedo mi ngijo ba gije ma bergo tego ke ibedo mi idar mana ye Yesu Kristo we ke ngijo maneni en abeni angiji jal angijo gi Abram adi me beno jok ka pege kal kanyni ka Abram ko shamo ke kicham ke cheng Abram chunga mal menini ba ngijo kanya rume yen kicham kanya rumen ke kob ka Abram ke kal kanyni ka kob ke ber Sara tinga Abram ke kanyni ka rum mogni ka komo ke ye ba kene ako kenen chakat angaj joga ngaj engaj Abram ma bi perodan ka ko ke chakat podo bolgon kuna kaden kaga kat Abram ka go aluogen ngiya lu nyebene piyo go tio kenen ba wi ya no kada ket de chaka la ke luok kanya du ke kal ngije mena wi a bipio Abram ayuden kene ba wi ya no kada ket de che ya luogen kanya kada gan ba kene jok we wuod me acha de ke kon ma ke pana kit barab ayal sadum ga gamur we wuod mo ne go ko ben kene kadun podo bola we yan ke mada meneni ka dong gana yo akoben kene mena Abram ba chu kan ya ke gine kida ba go Abram ba chu ya ke kan ke gine mena kida ba go ade luob mena nyira ngo yin ke wen ka ko ade kwaji mi Abram ke peko pan ko la sedum ga amura meneni achuba ke ngije obenengi meneni ana nudo tini alingwa ke wor akobian kene ji Yesu wangijigen kembena Yesu bena radgen ana biyen achado ayong wija nya ader dach Yesu wangijigen kangijigon gecha jok Yesu ke lejo ke wor Yesu alleje gen ke wor ke ngije mena ngije Yesu Kristo we ba gije ma bergo teka keba kene o Yesu lejo yin ke wor keba kene o Yesu mal yin ke wor ba ngije eno gogog meneni gino goga yin ko logo ngijin kene ba ena gogan o lejo yin ke wor ni ka leje enyimie nyantir ayala Deborah Yesu alleje yen ke wor ke etiam mena megi Yesu Kristo we Yesu alleje umie Musa ke wor ke banga ngi gon ken menene ba tiami Yesu Kristo we kangi jogi kangi Yesu Kristo we ke bol kanyuni bene bol kanyo oleji ke wor kanyinga maya chol kanyinga
wa jamben komila manyinga ge bagwe dai wa we What dog come la bang no what dog ima many ni bang dana mangiju should men actually a joke should men actually Yesu Kristo we kina en ba chol should menini en awi o jog menini la join ki wor ngije ba gije me ber go tek ni mi ka ko beyin kay wany mi go tieng wuod kwan ma ngi dar piar wida bikel o jagi kirang kwan ma ngi ngata no piar da bikel gide piar yow wida adak kay wanya menini baken nyala chola Paul aket bekal wuodo ka kalgo wuodo e paj mena kalgo wuodo abedo e paj menini da dan dajo mego mayigon de waya lojo dan daj mego ke panini e igon da waya lojo o dan daj menini baken babang ba tieng man ma nyi tieng ngeo kwangani ma be da kel manya ngeo keji jog mok ge kat e kel ka ge ngeo ke ngan ma ngan da je ke kel ngani ni ayodo gan ken ngani ni igo da way menini gina nyugo go way magani ba ken nyawiya o jam maga ji maga luk o jam ga yire yo ma jon ga ngaaw ngane ni kanya won cing ji ni a ci ga pen ke kal gola go ayen yen ayen ogen ke ber ngane ni ka ngane ni tuji gen ke ji maga a ci lok ka ji ni ga nyabi ye ngane kal kene iyo sug mi gen guak odon o jam ga jwana ngaaw ngani ni amit ke no ke kany malaj ke shoot mana chwal nyela chwala Paul oro pana de ngani ni Yesu Kristo we kanya awode Paul pana ni ke paj menini da nyana chwala Lydia aye Yesu Kristo we Yesu yen dan daj mena ko ye ke Yesu Kristo we ke Paul mena chwala Oruba gara mena chwala Oruba ke wan ba ngana chwala Lydia kanya rum ngane ke yel ayo Lydia ba ken Paul ke nyala chat gana yor sela go ko ben ken wun ama ya yiyo wun wuye ken ya bada mam ke yel biu bedo buda ama bon kan menuto ma baka jun ke kan ni wa wel e Paul ge sela ge be njap kado ke paj manini ge kada be pon go woni jok ngana yugo do wayen ngani ni e logo bang ya Paul e Jacob jiji Jacoben ke mena ji mogni ge ba ji jok ge ba bang jok jonga yere tega هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي وكان وور من كالكن باور منن باور من يلون ليت ngana koben koba yi ko buwod kene wod mena kale Paul ganya na chola sela e wod meneni
ba wur men ngu kenen o ba wur me yelwun manini ba gina gogo e way mo ko wa ki dan manini dan mena ko ben pada yel akobeji kene wur mena kale ya Paul akalo ya akale sela daga Paul ba kene wur manini ba wur me yelji de ngana kami wur kene e ba wur me yelji en kere gon nude ke yela yeso mena ba yedien de gije mena not ba kene e gije mena ni ago ka me ama ke chiang acha lu ke bang ya Poli e ko ba no bene kenyini e ka lidi Paul ino kene ngani ni adoga na kam ko bugin adoga na nyon moga yang ped maga be go no organ ayuden kene mena men meni by the way joga ko ba ke dan men menini by the way jog akobo ke dan menini kago koben قال وكان تفعل هذا أياما كثيرة فاضطجر بولس والتفت إلى الروح Paul alid way mena yang ngaji ngane ni gina go Paul way numa ngaje Paul ngane ni anga go Paul akobo way magane ken yakobo yina way maga yang dan manin yakobo yin kerenyang yeso المسايا بيوك كين عنني كبول كنيني كبول كنيا كوبو بولو كنو بين بول كنيا بين وي مغنو كين عنني بين بول كنيا يل ngani yel ke chingu way ayel ke chingu way ke bang ngije menene bene gina chop anga nyolo gwangni bakene way maga kado ngani ni akadi dogo su maga jimaga yey dogo su maga jogolok maga bere kango da nyoke ngani ni way ni maga kedo ngani ama way magni gana ka ba gog kedo do su ni way magni ben baken ge shit kanya shit genu chedai ingane ked dege chedo ke dogo tu mok moko degen alid gan jogo ba jongyo jogo ket abi ngane yurgen ken gog migen sug miga par ayurgen kene ngin ma mujigen ke ba gog migen sug migen jam jam ngaw gog migen par kolo yika da sug kayo yin ada dukana kel dok sugo kel mena ge kay yo kanyini yadwa yikop kene da way man do ka kanyini bene way magni gana chede Paul kanyi gini gogo Paul ke ba ngiche mena berunu do ke ye ngane ni agogo mayel ke cing way ni ngije mo nyakali Yesu Kristo we ngije meneni wiye yin uyi kon ji maga dware yel kolaga Yesu kedie ena yebwangi yishiga nengi yen keteka men yel ngane ni men yel dano meneni ke yewe mangani we jagi o menene beneki je mena wongo e ngije maga nyikali jo eke bol kanyuni ji maga bere ngano mi dogen bena ji mong ni gena kat amagi apoli bena ji mong ni gena atuja apoli bena ji mong na go ge jamare ke ber pol ge jamane ni ago ga pol ke ngiche ba gi nyumber ko tek
wo yina Yesu Kristo we benen nyingi gana lingo e way mogni moga beret ngani ni o jagan ka way mogni go kat ke ngani ni ka ngani ni yelin ke ceng way ni ya kwat wo Yesu Kristo we ke ber nyigi moga chade ke kaje chade gana ban da ji manan maparo ke ngani ni mai gede way mogni tiao da ji manya kadi ngan maparo ke ngani ni ya kwat wo Yesu Kristo we kene yebe nyingi mogni ni ka yebe nying Paul ka way mogni go ngijen ka way mogni go shede wak kare nyangi ya kwat wo Yesu Kristo we kene we te go mi mena megi wan we go wan bol kanya ngejwo gina ngejwan ke mene ne ba go mi way ama yiko kene da ji mane ngojin ke ngije mangeje way rek ya kwat wo jo ke ber nyigi mogni ka nenge ke ngijo ke yi ka nenge ke ngij mogi we te go mene ni te go mana ni kada ba ngije we te ngene kada ba gogo ke regatio we yude gan kene ge kat be chiedo we mang ni wak ke da na mane ni ama wo ka mu jo yin ke te ba te ga mai yelji ni ka yel dan daj mane ni e chinga we magni ya kwat wo wiya kene ka ngomi nyigi ben maga cholo yin ka chol ga yin ban ke do run ga maga ban benen ya kwat wo joga ya kwat wo yin ba joga sio ba kan we gog mi mena begen a chol ga yin ni ka chol Paul we gog mi nen ke be mi gan yina Yesu Kristo we amen ngije ba gije ma ber go tek gog mena gog yan ke ngije gog yan ke ngije wodo mena anyinwag yan ke ngije mena ngijen kanya ngijen ke men ba wodo mena megyan e jok ke de changmen men bare nywago ke nyikon ke ngije nyinga jok ulet ke bedo mi ke ngije ke yi jo yel ke gog mena gogin ke ngije jolu ke chije ke ngije jolu yin ke luk ke ngije nyinge jok ulet kanyo otugo togi kai ke ko kop ba gije ma ber go tek ka ka do yin ke wan me wan rio wan me or ke wan meneni kwan ma nyinga dadar pia abikel kwan ma nyinga ton chogram ke abidak gide pia rabiyo Daniel mege ke kanyuni manyang tola Alisha nyeleni enane jok yo ke ngije ni kanenge nyelene aneng nyel ke ngije ayol Paul atin nyela tola Alisha ke kanyuni aneng jok ke ngije ko magne karanga ke kanyuni ba kene e paj mana de nyeleni jal tong maneni panini pana je de jal tong maneni e panini abed e go ma pani o mano e me pa po me chola aram ke wangani e manene ni go yo ke no ke ba goje Israel de jama ni gogen jama pilen
kene go kede ba go jamni ni cha nyudo jok go nyudo nyala chola Elisha ipanyun ba go jaltong ichanga kel ago mama galeng ke ipajmani ni kae ko ke wuna yoli agol ko buyan amenango a jungti ng Israel kala kanni anyakal wuod ka pe go banyi bur ka wa ko ken wa ka ba go ne kanya ko wa kanya ni mogni ninja yodo ke kaya kamwa kai ni yodo ke ne daje Israel wan kanyani ko wan kanyani wonu kanga be wonu wan daje Israel wan kanyani amenango anyake wuod meneni ke kal anyi mengat man meneni e bol kanyani allogo e nyala kel ke kalbang mogat meneni akoben ken yina yolot gigman ndu bra kene ke paj meneni da jal mengo ba jal tong menyi ngo chola Elisha jali changa ko ko mene yang pieni e yang pieni changa ko ko mo yin e yang pieni ko bi mongni go nganyen go chika lingen ke kanyani dana mena koben ko ba ingij ko mnongni go ko ben ke banga bere kene angijen kene mogni ba banga bere kene da manu kunini ba ngij e anga go jane ot ka mo mungni keling a ko ben kene ka be no nyaleni ana kunwa ka magmod kanga bere pa no go jwa nyaleni ana kunwa ka mag e kayo no kidaj da yoro wa jogo nyiba do yid pen gana ko ngor ken kadun kado podani do yid pen ge or pan kula pod Israel e wad mi pod mek ken kadun bale du kanya ka nyalni kanya beren jal tong meneni e yomenge ge bi e ka go do ka wud kelgan jogo nyika do yid pen mo nyiko ngor kana be pan nu goj kanya dogen ija odo ko gan kene nyalani ayudwan kanya beruwan ayudwan anga go jalni e jalni akwanya akoba de me kene pani ni ena kungwa ketia kadun ka jalni kalun kemol de biwa e kemol yakobe ko bangi ke ba kene ngiji bagi me bergo tego ke ibedo mi ngiji une ngake yuom ke piwi e ke mol e jal tong menene abere yeda bang menye kunchi ngoke pi bang menene yana biwo ke mol e ka pat kanya de gena yurgen ba tiek kedej ben e ka nyanya nda go de ci ji nga ca ko kene mena lebin wato ya ngako bo jalni akobe nyati menene قال فقال لا تخاف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم ina nyaltin yuko bok ke bakani mago nudo ko wa gen ngenyo ke bol mago nudo ke gen ke kanyuni jalani wango yebo e jok o dej mana wor ben kan ke kwan ga ben dej meneni golit gen ali do jalni jal tong menene o way mena gogo kwan way mo wor adur gen way mo yang ngad gen kwan way mo ni kew ge wange jal tong men ay yeba jok ka way go ngijen ka kwan way go liden ka wum gon way mo yang ngad jini ngai dej mene ben gon ka wum gon ke way wuor mo wor e jok maga tiaken ka nyanya go ko ben kene jogoni joga bien da way loj manun me yang ngaduken way loj man madurgen de way loj man adurgen kwan way loj magni ganno ke bol kwan way wuor maga mujo jok ken wa kurgen nyanya ni mogone de lo ke ga mbuji kon anga go ga jalni
jalni cha ko ba kene yina yol jok yina yol jok yina yol jok ya rab ifta'inhu wa yafsar yina yol jok yebwangon onen bana gina choben ke ngiju yina yol mia yina yol nyimia kologa wange yebe jok o yu nene ke jamaga maneno ji menene yeso cha yike ponyo kene benegin bado lu yike gogo ke bere jimo nyinga ba chik Elisha قال وصلى إليشا وقال يا رب افتح عينه فيبصر ينا يلجوك يوانغن onen mi ka nen yan pop magni gaponya yin ngoy gaponya wango gaponya wa kene kepa kene oji magonu do kawa walon kat bole ebon dan ma go pier ba kene kwajwa ke bereji maga nyinga ba chik aba nen ke jama nen wa aba nen ke jama nen wa da jam mane no yin yo nen ge yin ge ba ne no ji no da jam mane no yin yo nen ge yin ge ba ne no ji no gi man do yi ke bol kanyini ba kani o yin yi kwajo ke bare ji magne o nyinga yebo jok ne ka yeb nyingi jok o genne ne gen ke ba kani ka di o tin man ngolo ke kal kadi otin men lokal gije mana nyi chup ba ke ne jamma nyi no ji kalben go ci anenen jamma yang kal ko lo ba pien ko lo ba jang ko lo ba diel jam ben go ci anenen menini ba nyol medel ji maga yude ne ne no ke diel jamma ne no ji ni go ci anenen tiyo da mana anyu akal nyan abi kom lo ben nyan bedano yina wanga yebo jok kay nena ke jamma ba neno ji benegin baro yugo gien kwaj ke berji mo nyinga ba ship ke kan mana dijin kwaj ke berji mo nyinga ba ship ke kalmana dijin kwaj ke bergen wo yina Yesu Kristo we ya kwaje ke ba da na manani mana nyingo yebo yinan wanan banyin longa kwaj ke bere ji mo nyinga ba shik ke budugon banyin longa kwaje ke bere ke no ji mo nyinga ba shik o nyinga yeb yin ya kwaj wo wiya kene we maga we Elisha ka kanyoni o kwaj ke bere da na nyinga ba shik o nyingo yebin ya kwaje kene we jago we magani we maga we da na manani o kwaj ke berji mo nyinga ba shik ke ba ken ka yeb nyinga ben menini ba tiam wo Yesu Kristo we di mo ko nyi kwaje ke berji mo a bergin di mo nyi pongen ke kobi ke jama anyudiken ya kwaje ke bergen wo jok ken nenge ke piu ma kwaje ken ke beri di mo no do ke ken kologa yanga kal ke ken kologa yanga kangami ke ken kologa yanga group gel ke ken kanya de gan wo to ja kwaje kene we gene ngoyin ke pio ma kwaje kan ke berji mo nyinga ba chek yin radoror Yesu Kristo we amen Yesu jatiama baikedi inatiam Yesu itego Yesu jatiama baikedi
inatia baikedi baikedi wiwanikedi inatia baikedi 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 inatia toyanditia mone yanditia Yama jamben magachun ki bala toyanditia mone yanditia Yama jamben magachun ki bala Yama chungi bala Maya ke bala Magali welo Iga chungi bala Maya ke bala Magali welo Biwan Baikadi Biwaikadi Inatia Baikadi Biwaikadi Inatia War menini ke yom jim mena pot awaruwa kanya chiu yan ke mol war menini ena lingo ya kanya ching ya doge kize kanya ching doge kize gin tira doge cha lingo kon ke bol kanya ni a bere da kwaje ke yuon ke lan ke sa piar ke moy mo jub kanya ni o kwaje menini nyiru masa piarura yau kwacha do achak ya goj kwin enyel ma ba mada cha ko bakani yina mal jok da ji ma chwalian kene o yakada ba nywaga ko wodo mene ko ba modaji ke television mi ginu Sudan de kobian kene yan dagi magogyan yaba longa kat yaba longa ben de chiangtin de wune ngeke dan machugi gijman de gogyan ke guo ginege ye ko bomagni agon ya ko wen ka komni go kobian kene yangan wo gijman ni uchugo luanga ke guo ko yi de yin temri yobi kal kundiyin o wayidwa ke bol kanyuni akoba ya doj ya ko law ko mi worum yo duogi o wakobwa ke bol kanyuni kanyaru mo kwaj ya dog yikon kaya ko ben kan yo ben yo bi karagam mi ji magani go wege yan ken yin ragam mi gan go ji gan wuko bugen kaya gojo yi da meneni kawo ko wege kan kene yu go ya ke sa dok oyodian kanya de yini wan kanyo akowa doj o gudu maga anyika da wok ge berga ba biliya mol ba kene go logyan ko logo kwajurum kwajmi online kanyaru mo kwaj gina bimal ba kene time ya ke beru woda mena kidiya banyak ama gi mena kid ba kam ke television ke bo ci ibol kanyini ba ko ba modaji ko ba ikhtisab ko ba modaji mena a ngeng ke poda kanyini ke kunini ba kene ge chodo kiji ke wutungo tieng muslimin ke masihin ya chaga ke temia kene uyakada anan ko bogot abimal kene man tolon mi aga kemis ge biliatini mol wanan malamin
o godni ba long ya lo ka ge to ama malamin o ba kene gijmene ni tiga sa ngwan o dwar kene ya wodo kuni ke sadak anga gogyan uwa nut mebede yakal yaka de bek me yaka be yigo kalo gudu gon ke mantolon ge kamis ke war ka be ne sar yow kenus yaka be ke jaraksha u yakalen ke kanyadiyan gidi ka television mena yang nyakuren kanya akadu wo ke kal e o woda pa man chola gurei ka ko domak kod ma duong ke yom kim awaruwa kod manini kod duong e ko domak rikshaw yin o die wo ka de no nyalni o kod cha yor ama ka la yom o god mena rugian ayol gamis ke mantolon gego manet gene be kot kanya wudwan kanjola kubra boba kodote ngo kanyini akobe nyane yayin bakal ye ke chung god ye duongan chung raksha menene ke god ye mena duongan wakale gem ke dier a chung kanyini ka wakale gem ye ni kanya kal kot akal nung ako ken wakat ako be akata ayudwan ke bolwan ama jup chere da kaj me botong da kaj ma ba mat ayudwan ke mena exalat kera pi cha yingo ke gona wal ama nya raksha tin kanya wodo bolwan raksha dal kat bolgon pi mong lo ngol jal mega bi ke ye o yin ke ye pi adur tel ye gon pi mong ne gedem ya ke raksha wo chung dan mani go ja ke we na ko ba ya yin ko cha maganan won wa ya bo ba won bo ba akobe ken kalwanen gidisa de kanus yuduogia wo chung kanyini piego kadogo machung pie yang yo ayep wokat akoba ya yin batongwa de dukar meneni uyang nyawa ka gamis kanyini ma wela gamis mi ameneni menanep wong yang yo gamis wokat wo ke television kuni dan meni gojan kini yawan ya da babanan akoben kini biwat ya yin pen ke raksha ya ka kanyni mena ba mantolon gaga war genep gemisana kala wak da na mena nyugo agogo kiel da mena nudu ben ba ya ci pen ba kenen kala bet bol kanya kala bet o goda ayol mantolon kade godo yom ki yod menini wokat jalni bi wo bet ka bol kanya sa mena ko mabasa ngwana pot de ginini gwokchat wokat wo shuolot wokat ba ko ke ko magani ama ba ji yoda ko ba kene da ji maga ba muslimin ganut ke poda kanyani gadwa ko ke ko ba mot dan ke wanyami gan o tienga ba mesin gadwa ko ba tio ke ko ba mot dan ke wan joko ba di ke ko magani wo makesa ke sidio meneni awo chiga pien ngan ni pie o pej magani ni daw me ngana kiel ka pie jan kene ko jog mi wun buna yol mesin kom ne ko ba dingo ke yiun o mawni gen log yan o pej mag nyelu nyukal meg jala ba muslim
o mo ni lu ni logo e jalni akana ke yo mana yel mogni ken jam ni go yel wadi wen joko badi ko yo mana yel gan wen din mi jimong ni te ko badi ko bu jimo go yel mogni o gni logo wan meneni ba gijimana chunga bola ke bol kanyani ba kot mena ne bungo anabo koda de ke bang diet wakat gog menetum kaya duga kal gijmena parian ba kena awwa war mi yom khamis abet eda mon mo mani ko online ke yanyo nyogo keken kanya nyeti tilbat kene ko mogi gin badun joko ja bero banga ko ba ko biya kanya ne yakob kene una yol buru jok a doy meneni adonga ci nga bici kay jikon de gin man wadi ayun u ko joko bera ba kene wo yo ne nga joko woda mena adwaden o ko beji ka wo yo ne nga joko yit mo ko li woda meneni ba git mena a ko be agi mawni e lañ a ko jigen ke bera gije meneni ko je meneni ena chop ke yom jeme mol ko je meneni ena kat ba gok ke yom jeme ke bo kanya aduga kal ma mun mo meneni ganye ko je yom jem ke yom khamis e war yadwade kene ogedo ga poch kene kwa jamana kwa juwa ke berma tingi ana ko bawun kwa jamana ni joga go ke gi ngang ke jikon kaya ka da bakal wo da mi gon ke television mi ginu Sudan yade do poch mene ben ginya achi be apio ga ke do ko ba jini de ke ba o mo ne ko bian shabaka mi atio ago ma shi ka gojo iya chabak mi angal gina gogyan ba ka ne danyal ma ba ma da umya mayang paj ma chola godeli ay frandam onu ni go ni nyua ga ke won ke lan kiel akobia ya goj men ba telefon mo nyama menatin akobia ni ayin chabak mi adal men ba mi internet dal degina nut ba ken we telephone menini mena gojen yem mena ba chwa ma ko ke lañ o ngana poñ mena poñ lingyan telephone yeben sama men ba khare jo yeben o yalinga telephone men chengon ke ko ma ko ma telephone men lañ gide ma kanya atumo poñ ko bane ken wi go jan wi do panya kede shaba kamia ka balkani go ma yeb kanya yeben a ko ba magoni buri jok ay tage ko kene do gwa po jok ke ber gina ko juwa joga go ke gipin de chankin menene a chaga mol ke wurmen nyinga ba gwet ka gwet nyinga e wan nyinga gwet ka be ki ber jam ma kido ba gwo da jam ma kido ba gwo jam nut mam piro jo ke beri jam nu mam piro jo ke bera ma kido ba jo ma gwo o jam mang ne ben gina wa jam mang ne ben ba ka nying jog mi lek ena lingo yin ki kwa jo mi wurmana ko bian ken wurmana ni ana ling ya mol
ayikale ayikadi yu yikadi ayikale dit todian kedit ninga gepel me jaga jamben moga chung ke bola gina chung ke bola ba ke no got mia men rugian anebe got nyela anengen ke fursa meneni kanya wana ya kal ya muje ka kam salib ya mi muwasalat kam salib meneni ana ngewa ka gamis ka aliba do ke da yoko wujugan ko do chung ya ne be ko o ko do chot de ke banga bede kene da die gije meneni apat yadwa yiko bi da man ling ko mogani ge ko bian ka pakani ka kwa jok ji maga akwa yo ki yin kiel ji magani ko bagen ke gina goge e jok ke ban kwa jamana kwa je ke yin ge jamana ne o kala mede pio e bedegen ka jogo pojigen kanya waya mogani gini ben nyege jok mong na ben pedge min ke ti amana mo jok yadwa yiko bi na dan manut ke yan kai lan kan ka ji maga majami maga kwat ke jok kada kalgan kologa yemi ana bogon yemi opido ji magni ye mi kan oped ke piwi kologa ye mi enok ye mi o kwai kan kologa majmi enuri liel anuru gam majmi o gam de ki man anut ba kenen dwade bede da ngijo ke bede mi ke ngij jolo ngayin ke kon ke ngij yu gogo ke gi pen mala nying jok ke ji wan me go ti wod kwan ma nyanda dar piora bi ngwan Paul awro jok awro paj mek ke no ponyo ko woni jok paneni da jok mego ma kwajo tim paneni ma ba yeo yigan ma kwajigan o jog meneni yeda gij menya toj ke bergon ma ba ngi jemi kon jong ni nyotola akimas yeda sana mi kon boles ke paj meneni ba kene boles apony kene gij meneni pa jog da jog manun ma toj jama nen ke ma ba nen jama jojwa chingen jam magoni ga pa jok ponya meneni akale bole zake da pan pod men gara men chola asia ga wangani wore meni aponyen ke ting asia o ting asia ga wangani yi migan ba kane yigada yi kane jok men chola artimas e ba jok migan mademe mal boles aponyo ke paj meneni Paul aponyo e paj meneni ka e kiede ka wodgi yeba ponyo meneni mena kalen ma yeso ko kan yorian uwor mi au kalin ke kalor ke kunini gi maga berge ngew ka timsal meneni gi nege wi ngew ma timsal meneni nyi goga e ba da ba goga gon goga shekel mi da ka ngew timsal meneni ba da ngew ka ngi
orum ba ken ba jok ji ge wi ngew git menene esu ngew go chung ke ba ji mo ngew rum ge mo wi lo e ponya mena ponya nyala chola pol gije menene awi gen ka ngew jala yede sherika mena nye go genini jalni go ngijen kene go mi go menene go ko chap ke ba pa anga go gen ke kwan mo nyinga ton biara yo widabi ji ben mo go ke sherika menene go reben go chong ga jekel ka ji ni go ko ben kina una yol yagol wungan wo ken mana chamia yang yegi mena go wen wanan nyala chola pol ji magir pedagin go wilan o gi meneni awi o ji mona ngaw menenyo de ken go mi ja ren kay chamia ja chung ke bol kanyini e ka ji ni ben ka gi maglin agacha che kiu kene Artemas ba jok maduong mi gen ba joga Ephesus ba jok mi Ephesus ke wangani ke kanyini wang Paul ayep Yesu e gi jimena kwa joji wang Paul ayebo Yesu ke gi jimena kwa joji anyi ngawgen eba kid meno go kadap kene gi menene yina yol Paul yida kop ke ginini ji magni gu dere ponyo yi ke gi meno kwa ken aba yeyo yigen ke ba jok yida kop ke gi menene menene bene yo mena yel jini wa tinga yel amu yel da gi mero bo go joke ye da ji mero lu nyoke yelo e joke ria wa yel joke yi ji mok da ji ma ko joke bere ka wa yel da ji ma ko joke bere ka wa yel da ji ma bi be ponwa ko bi joka wa yel e ko ba kal gana ko bo wa da gi mero lu nyoke go ye ke bere ji mo anu do ke yel gi menene goga waben de gina kobian keje television menni aka ko be ngani ni nya na mit barnamij kene gina ju ko akube ji chen bango gina kobian ke kanyuni ba kene wa yor burjo jama gogo ke po de mia ye ba wan ka komwa jam mogni gile yoma yelgen wago poni gi mek u gi mena gogo yiji ba gi mek bene gina ko baji ichan ba ken wa a poni ko wan waji ma poni wan jok lidwaji je gi bude ngo ango yan komji aba gi ba ngo pe ko komji gogwa ke ber kano ji yelwa ke gi meneni wago poni gi mek o je gi mek kolo yika oriat gina koban ko be ati o kanyini ba kene kolo da no ka mu yakim akim gin nyugo gen ba kene gina rama del ngane ne bana gi menene be go gogen o yela ginini menene ba akim yoman yel di akim wa yor buru jok angoy go be doji jibere mat jibere mer ko boy kay mer ko boy ko mat meneni o mat meneni yiri jo makata bolgon ko logo ji raj ko boy kay jama ayad gin apodoji o ji yiri yo may yelgen ganyu do kay yo mana yelgen ginini ke bakane tinga kim go ko bedi e kayode gijmena ram e mene ba yelda meneni
kawma gijmana rama ka yodi akim e meneni ba ke dan menen aw mu ka yel beda no kwa wa achol chang mek nyanyatin mega gwet keje ba friend mia ke sa famia o ko boni kene bong jog ma nganya kedi ida ni kan ka da ba en nganya ba jog mi kon nyanya ni bo chul o ko ne e bong jog ma nganya ket ya ni kan ka da nganya ba jog akoben ya ko lo yu ko kene nya kan ba jog yan ye ba kwar kon yo chul ye ba ngo ye ba kwar kon jala ko mi ko ba jogen ba dan u yan ye ba kwar kon yo chul ye ba men ngo nyanya ni go makut nyele mek alu ni ko btiyo keni da ni ka ngo ba jal tong ya ngo tongen abatong ango doj atongen alidin akurtiyo ye wa achol kiye michol kiye kenyukang nut keken wa ajimaga ye Yesu Kristo we wa ye kene Yesu nut ango bon kiye meneni o Yesu cha ko bakane kene ji maga um ka to ben e we ji ni yanga yi kon ni kan badana kel kal ji mogni ke pa kene yi na mai kon ka wi kon yi da kwai kon yi da wadu kon yi da kwar kon badan de we ka ko bu ya ngije ko ba ngije na kamyan akala mo ne kay ko ba ngije ba kane we maga jago inya kan bana we magni gana ba yeyo chal di chamtin bana we magni gana dwa de kane o ga tol yelo ting we ni gijmani ni dwa de guo ye mama Rebecca gijmana ba yeyo chal akam gan kane e meneni banya kan padanya kan da we maga yang inya kan kai bere nya kan bada na kompany we magni benagen adwa de keno chol yelo chinga we ni kologi meno ngejwa cholo yele jok ke chinga pada ngejwa ke kon kologa te ga mena megwa Yesu Kristo we wo gogo ni me ka gogo Paul akobugon we magni e ngane ni ke yakobo yin ke renyin Yesu Kristo we biwo kologa taga manani wo gogo ke tangani ken yina we mago ba yi yina we mana ba yi akal got mi nyin ni kan kan ya ta yiko ken biwo ke renyin Yesu Kristo we kologi mino gogwa tolo yel chenga we magni ke chinga we magni menini ba ngij geje menini go ga ngij changa kel ke ko ba ngij je lu go ba Yesu Kristo we ji aluk e ba Yesu Kristo we ka Yesu kanya wono ji mono kunden aga jaba Yesu ka Yesu ko gan ke jal ponyo yi wan kuna ka wenyo jal ponyo yi wan kuna ka wenyo kom no yuri ke wan mi John abikel kwan mo nyinga ton piere yoda abikel ko bugan gijmana ngada ko bugan angi Yesu ka Yesu ko bugan mana wun yakobu wudiyer الحق أقول لكم أنتم تطلبوني ليس لعنكم رأيتم آيات بل لعنكم أكلتم من الخبز فشبهتم نيجي من نيجي يسوع كي بدو جيني باكي نيجي مغلوق بانغا أنا جابيان
ako ka jal ponyo yun ngona wen ba kene wun ya ba yun ke ba kene ama wu chamo ka gicham ge ngang de wugu bernaw wugu cha ke ba mo ngani wuno do ben kundiyan ke bangi ngama gogyan de wubi e wulu ka bangi chamana gogyan ken yo chogo ki chama kedi maneni ba ngij maneni ji ma ba tin ko bi jok ka wangani pe ma buri jok ya ko bay ko ba ngij ke pa ken ba gi ma ber go te o ngij ojin o ngij be no de be de mi tin ko bi jok ka wangani wanga ponyi Yesu Kristo we Yesu da jalme ma ka le ci ka budu ka la je ngwen e ci ka ti ga je ngwen ka won ka ka ga bol Yesu nga nyo yin ko ni ba di kai wan e Yesu ko ba kane yina jal orogmi alla nyan orogmi alu ga wakeri e ka pe ma ba pe ma bur jog ben ka ga cha ko ba ke rum gan kene jal ede bul go jokeni amen ngochon a chugro dan ke lan pat joket gon amen ngo a chugro dan ke lan pat joket gon Yesu mo ga yang rum jini go logan kenarum ngo rigi rum e woduen arum ngo arigi ke woduen ke bol kanyini rum mo yang ngi rum mo ga rigi ke rumji go akale mal kenda rum maraji ke rumun do do yelo ke rum mogani ji mogani kanya ko gano kapa kane poñ mena poño Yesu en keno orog medan adog ba luwo ebong diel mamujen ebong nyonyo mamujen ebong wate mamujen ebong wat mamujen mena nyodo kene mena gichame chiga chungo ponyo meneni ni ka ko bo jalni jala ko be ko polatini ken wunga nyo wuna yali agol ken pola nan cha ponyo ke ponyo o mena gije mene go chiamwa gini chiga chungen gije meneni ana dogo ben mal yi jo ponyo mogani ken ponyo mena ponyo Yesu cha ko be ken orogdan cha wo ke luwo gyo ebong gibi mu ngane ni jono ko kene mene nyodo kene gichame dwa nyalni dwa ri ke yo malani o bene gimena awi jongni o ke bugen ke ko kene nyane dwa dena ke ko gicham gen mene nyodo kam kene da nyodo kerich gi mene ne na go ko ke ken yadwa yi ko bi nda menur ke yan ke lan kanyuni ngije ba gi pen mamu jo jok ngije ba gi pen mamu jo jok o ngije en alwangi ko nyo jok ke je mo ka kiel ngije kera yuju ko nyo ji jok yuju ko nyo jok kere ji mo ka kiel ke ba ngijo ke betken yuju ko nyo jok nyala chula li jatini ka ka di wan me wanyo an riyo waj me ran angwen kwan mo nyo dadar angwen kwan mo nyo da bi ngwen ba kene da dam da jo mego ma bere nu yiro ke dan a bere nu yiro ke dan o jal gol gonut Alisha ben nye kala bur gol gon kele chang ben man nye benen akala paj meneni ngane ni akadi jal gol gon ka jal gol ko ben ke mena lidin ayodiyan angijiyan قد علمت إن رجل الله المقدس الذي يمر علينا دائما أنجيان كندان من يكال بوري يتشمن بانغو بعدن يجوك مبا كوير منيني جنيني غوغوغن كينجيش adi me gerge nyalne ke wat ke wujot miken ko mono jido bi ranga kayni menene ba gina kalo ngije wiye yin oji mo chugi ke kon ngije yin ngije wiye yin uyi kon
nije wiya yin uyi kun ni ka yel ngana tini cheng Paul ayela ngij beda dikayin wo nyigi magoni daji me chugu gen ka koñ me chugu gen ka koñ ka dir go chu koñ ji ka wodo mi da ya kwaju wo jok ken we nyinga yebin o ji ma chugu gen ka koñ ji ni ngij gen tiyo ya kwaj wo wiya ken nyigi magani daji ma chu koñ gen daji ma chu koñ ye mi gen daji ma chu koñ e wodo mena ci bi be gen ya kwaj ken we ji magani ji ma do yelo yin ke igen we ji ni ngij gen we ji ni ngij gen ji ma do yelo ke igen we ji ni ngij gen ka we ke uro yin tiyo kunu de ji magani ya kwaj wo ji ma do jam ramo ke riken ay jam magani do de man gen jam ma ramo ke riken do de man gen ka ba wur mi kala gen wuna jam magani adwa chung ke bole wuna Yesu Kristo we ke yeji magni yakobo wun ke re nyang Yesu Kristo we bi wak kolo wu yang tele ji magni kolo wu yang rumu ji ni kolo wu kanya kanya be wun ke re ji ni yakobo wun ke bi wak ke re del magni ke re nyang Yesu Kristo we yu bong tag ba mi Yesu Kristo we yu bong tag ma chung wun ke yogen yu bong tag ma chung ke yogen bong gi malu ngur ko guak ke ba kene yigada kunyu makal par gan pano kad gan pana de yogen da kun makal kunini o kun manene ba kan yel e chenge gen ke ba manene ya toba yin way mak ba kane kada wak kay ruma ji mak kada wak kay del gan kada wak kay ka jabe ke del mi gen wo wiya ya kwaja tiyo ke ber gingang mana go yin ke yiki nyigi o gingang mo jama go yin adalo ke tiyaro yigen o dugya ka de gimara ma chup o ginin nya tiergen yina way mangni anya de jama ba jam jok pin maga go gi jok gadde ji pin yo gini mani kop gen mangno kom gen o du ka de gimi go ganya kielo ginin nya go nya kop gen ya ta yi ko ba re nyang Yesu Kristo we bi wak ke rum gen bi wak bol kanyene ke rum gen ke re nyang Yesu Kristo we ya kwaj wo wiya ke bare nyagi ada jam tungo ke bol kenanan wo yina ko kane ko bi ba match o yi ba match we jam tungo ke bol gen raba mami manini wo wiya yina Yesu Kristo we yina nganyan a tugu mo ne ke yel ke ba yina ba yedi o yina yidi konyo mena tugu mo ne konyo ni ka ko ba Paul akobo we mongone ke yakobo yin ke renyang Yesu bi wo ke kon wo ya kwaje ke ber nyigi wo yodo gen kenenda nying mame ke gen metiam gen jama ba jama nying ben gina yere nying madade chunke boloji giji manene chugo kitiamo nying moy ama yiko ke nying yakom nying ben wo jok ya kwaje ke ber nying gi ma ko gina wanga nyingi gimo ku yutag mano nganyingi wo wiya ya kwa kenen nengen kengije o tag mane ngigen tag mane yang nyingi gina Yesu Kristo we ya kwa wo ke berji maga mu yin ke go ke kindoj o gi mane na dalo tiro yiken ya kwa ke bergen wo Yesu Kristo we nenge ke piu o jamong ne tiraken o jamong ne kal gamal ama ba gina ko bo yin kene wona gi maga go
wana jema gok wana do dino ko jama goki won jamna tir won pada jema gok da jema gok ni ka yel nyala ko o mi ki yel acha ko bin ke ne kat kai kat ko gina gogin komo gineni wo ya kwaje ke bare jema gok yon men mena gogen we jamma ni go tierken ke ba ina gogo ke ina gogo gogen wo wiya ya kwaje wo mogi we get tiro yin we mogi tiro yin o genen again ama gan ko jam ngat man ben poj ba mogi ka duang ba mi ke ber shang menini we nyingu lech nyigi mo galen wur menini ka we nyingo yebo yin ka we go ka gan o nying mo ba chor o yebo yin ama yiko ken wo go yin wo ba shar ke pe kompany menini wono ka ba yeb nyingji ke wang mena megi won wo wiya gogori ke ber mi gen poj ba mogi ka duang ba mi ina raro Yesu Kristo we amen wo chunga ni de we wor matini ndo kol wa kedi ana shiwa kwa mi di shouting maga chungi pala jamanu skipera ke maga kami kula ke maga keli welo giganu skipera ke maga kami kula ke maga keli welo giganu skipera ke maga kami kula ke maga keli welo yuan bai keli Yesu bai keli rane keli tita Yesu bai keli rane bai keli tita. So we take Yesu yang tiang ena tiam kwa ko batin ba tiam mi ko kwanya kwa jin Yesu itega jonga yi kwa jin joni ka tiam ai beri jini Yesu itega Yesu yang tiang bai kadi we wai kadi Kalau kita wur meneni, kalau wur meneni tu pokok ini, Orian, kayu WhatsApp, wur meneni cak jauhin, kalau kena kaya, kalau kita tak menjadi wur meneni jauh, orang jemaah akial, wur meneni lalu doi, kau bidin, iya kaya, mereka jemaah akial, orang kan wur meneni weekend, gue kajian. Ma wurme kwa kiama jambe to yang dindo nengian dipelo jaman nuti pera maga kami kula ila nuti pera maga kami iwan baik kadi wiwai kadi Yesu mama doj worum kany ni gidhi jogo bedo ka yin shukran